Vha muhasho wa ndulamiso vha khou khwaṱhisedza uri mufariwa muthihi o lovha tshifhingani tsha tshiwo tsha mulilo dzhele ya Kutamasinthumule ngei Louistrichardt vunḓuni ḽa Limpopo. Mufariwa we a shavha dzhele ane a vha mutzhipi na muvhulahi o wanalaho mulandu wa Thabo Bester vha khou lila malugana na zwine vha ri a vha khou fariwa zwavhuḓi dzhele ya Khoshi Mampuru he vha valelwa hone. Stuff we've done and the hard work that the boys have put in, and I think we're going to have to vary things compared to the way we played the last time. Mukapteni wa thimu ya lushaka ya rugby ya the Springboks ya Kolisi u ḓo ranga phanḓa vhatambi vha furaru mitamboni ya ṅwedzi u ḓaho ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya rugby ngei France. Ndi madekwana na ndi pfi tshanduko ligege ndi khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nda dovha hafhu nda livhuwa u shelelwa nga vhone hanefho hayani. Vha muhasho wa ndulamiso vha khou khwaṱhisedza uri mufariwa muthihi o lovha tshifhingani tsha tshiwo tsha mulilo dzhele ya Kutamasinthumule ngei Louistrichardt vunḓuni ḽa Limpopo. Ramafhungo wa SABC Lutendo Bobodi o ngei Kutamasinthumule. Koliwa chandu ndi khou tenda zwauri zwa zwino zwi ḓovha zwo no ḓipfala uri nyimele i fhasi ya ndangulo ri tshi khou amba zwa zwino mulilo la wavha u tshi khou duga kha dzisele khishini na huṅwe vhudziwa ndi maintenance section wo tsima na ḽi a ḓitsi ḽavha ḽi tshi khou duba tsha matsheloni zwa zwino ri tshi khou amba zwa zwino ḽo fhungudzea zwine zwa amba uri nyimele heyi i fhasi ya ndango u ya nga tshitatamennde tsha vha dzhele heinoni vha khou sumbedza uri ho lovha muthu muthihi ngano vhathu vha 15 na vhararu vho iswa vhuongeloni nga murahu musi vho fema ḓitsi lenelo musi ri tshi khou amba zwa zwino vhafariwa vha khou pfulusiwa vha khou isiwa kha dziṅwe dzi dzhele u mona na shango ḽoṱhe ri tshi khou amba na dzhele dzi re kule u fana na haningei vho Eastern Cape, Western Cape u fana na vho KwaZulu Natal. Musi ri tshi khou amba zwa zwino minister wa zwa ndulamiso na mveledziso ya ndayotewa ndi vho Ronald Ozilamula vha hone hanefha vha muṱanganoni na vhalanguli vha dzhele heinoni hune vha khou songa mutumba vhona ri ḽifhungo ri ḽi bva hani ri ya hani phanḓa ri bva hani kha ḽidandetande nahone tshivhangi tsha vileli ḽeneḽi kana pfiriridzo iteaho zwi bva ngafhi zwa zwino ndi hezwo zwo iteaho honeha ndi tshi nga ḓi zwi khwaṱhisedza uri ro ḓo amba na vhathu kana mashaka a vhafariwe vha ḓo sumbedza uri zwa zwino a vha khou tou wana zwavhuḓi information kana a vha khou tou vhudzwa zwavhuḓi mafhungo uri ho itea mini nga hafha nga ngomu nahone a vha ḓivhi uri kha havha vhathu vhane a khou pfhi vho valela vhuongeloni kana hu na mashaka avho kha uyo kana uyo o no pfhi o lovha ndi shaka ḽavho na fhedziha vha khou sumbedza zwa uri vha ḓo lindela u swika zwezwo vha tshi pfha uri mafhungo a khou yela gai u swika zwa zwino ndi ane mafhungo ane ro vha farela one. Tumelo Madlala ane a vha khonani ya Senzo Meyiwa o ṱanziela uri ha ḓivhi uri ndi nnyi we a thuntsha zwe zwa swikisa kha bulayo ḽa Senzo. When you loaded Senzo Meyiwa in the car, was he conscious at the time? I cannot explain that part of the occurrence. I will put to you that there were no intruders that entered that house on the 26th of October 2014 that shot and killed Senzo Meyiwa. If that is what you are saying, then you've got the answer as to who actually did it. Because at this point, you are saying, or at this point in time, you are saying that there are no intruders that had access to the house. Now, tell me now, whatever you are saying, it doesn't exist. All that you are saying, it's lies. Look, I apologize if it sounds as though I am being disrespectful, but I don't have time to play. Now, whatever that you are saying, you are privy to saying it because you are on the side of the people that you are defending. I would also wish to receive that information pertaining to the fact or to the allegations that I am lying, that you should substantiate that. And what would be the reason for me to lie? Ramulayo wa khamphani ya Media 24 ane a khou imelela gurannḓa ya Daily Sun o vhudza khothe khulwane ya Gauteng ḓoroboni ya Johannesburg uri zwi kha dzangalelo ḽa vhathu u ḓivha zwine zwa khou itea kha vhaḓivhalea. Vha gurannḓa iyi ya Daily Sun vha khou hanedzana na nndwa ya mulayo ya muraḓo wa phalamennde wa ḽihoro ḽa EFF Vho Mbuyiseni Dlozi vhane vha khou ṱoḓa u lifhisa gurannḓa iyi masheleni malugana na zwine vha ri yo vha tshinya dzina. That puts to me an either-or proposition, which I'm not endorsing at all. The point is they could have qualified this very same statement. They could have put in
a subheading above this and said allegation, : Mbuyiseni and Dlozi raped me. I accept what my learned friend submitted to your lordship, that just because someone is a public figure does not give the media carte blanche to report everything about their private life. We accept that emphatically, my lord, and we've never said anything different in our papers. However, there is certain conduct by public figures that the public does take. Or, again, I must remind myself that not everything that is interesting to the public is in the public interest, as the English case law has pointed out to us. But it is in the public interest to know certain things about public figures. Rizikobvela phanḓa vha muhasho wa lushaka wa zwa vhuendi khathihi na wa vundu la Western Cape vha ri ho itwa mvelaphanḓa tshifhingani tsha muṱangano mulapfu wa vharangaphanḓa vha vundu la Western Cape vha dzangano la dzithekhisi la Santaco. Muṱangano uyu wo vha u ṱoḓa u wana nḓila dza u fhelisa tshiṱereke tsha dzikhakhathi tsha dzithekhisi vunduni iḽo. Minista wa muhasho wa vhuendi Vho Sindisiwe Tshikunga vha ri ho ambiwa nga milayo ya lushaka ine ya kwama vhuendi tshifhingani tsha muṱangano uyo wo fhelaho u ḓela maḓautsha a ṋamusi. Muṱangano vhukati ha vha muvhuso na vhoradzithekhisi wa vho bika tandula thaidzo ya mugwalabo we wa sia vhaṋameli vho anganea u bva nga ḽavhuṋa ḽo fhelaho khathihi na u fhelisa zwithu zwa dzikhakhathi. I think in the main is for us to say what are the two legislations mean, that is the NLTA and the NRTA, and that is all. And we try to get the legal minds in that regard so that the issues can be resolved. Vha dzangano ḽa vhoradzithekhisi Santaco vho sasaladza vharangaphanḓa wa masipala wa City of Cape Town kha u kokodza milenzhe u nga vha tshipiḓa tsha nyambedzano. Zwo ralo vha masipala vho khwaṱhisedza uri vha ḓivha nga ḽiṅwalo ḽa khothe ḽi ṋetshedzwa nga masipala na vha khamphani ya mabasi ya Golden Arrow ḽine ḽo bvisela khagala uri hu songo vha na ane a thivhela khamphani iyi u shuma kana u thithisa tshumelo u mona na ḓorobo. We've got that interdict, but our lawyers are dealing with the issues in court, and we want as Santaco to unequivocally distance ourselves from what is happening out there. Vharangaphanḓa vha vundu vha ri nyambedzano dzo pika uri vha dzangano ḽa dzithekhisi Santaco vha tandulula thaidzo iyi. We are meeting tomorrow with the Premier, some of our colleagues from the City of Cape Town, our National Department of Transport, just to discuss interpretations of the different legislation around public transport, and that is what we need to iron out before our meeting with Santaco tomorrow afternoon. Vha masipala vha ri vha ḓo ḓidzhenisa kha nyambedzano u swikela maitele a dzikhakhathi a tshiima. Zwo ralo ho vha na zwiito zwa dzikhakhathi na u tshinyadziwa ndaka nga tshifhinga tsha tshiṱereke na dzithekhisi, nahone mapholisa vho fara vhathu vha re na tshivhalo. Vha dzangano ḽa Santaco vho ḓisendedzela kule na maitele a dzikhakhathi. Masina Minista wa Mapholisa Vho Bhekicele vha ri vha dzangano ḽa vhoradzithekhisi ḽa Santaco khathihi na muvhuso wa vundu la Western Cape vha tea u shumisana u itela u tandulula khaedu dzine dza vha hone. For the long history of the city, we have taken all our forces to concentrate on this. Monday and Tuesday, we lost 26 people that died here in the city, 26, because police are not doing their work. Police are doing the work that easily could have been resolved by the people responsible. That's a call we are making. I'm told the mayor was here initially. I hope the mayor is here. That's why I want to make a call to the mayor and JP Smith to be part of negotiations to resolve the matter. I know that since the national minister has been here, they have not been part of that. And indeed, the major conflict here is between the taxi association and the city. If those two don't come on the table, we're not going to be resolving this matter. We'll be wasting our resources and diverting our concentration of dealing with crime. Western Cape is one area that has been getting green for us for a very long time. It's been reducing crime here and all that. But since it started, there's been a head of upsurge. I was looking at the figures of the weekend. People here have been dying, and the car hijacking and everything has come back. That is besides the taxi industry. So the sooner they resolve, and everybody must come down on his high horse, and everybody must swallow his pride, everybody must stop arrogance,
And this is happening not at the expense of those people that are refusing to resolve the matter. They are well, they stay where things are calm, they drive their cars, they go to school. But people that are suffering is an ordinary black child that can't go to school. 750 of them, 17,000 teachers can't go to school. Women pregnant, they walk 35 kilometers. On behalf of those people, people must swallow their pride, come together, and we resolve this matter. Vasongo tochela kule richi uya matopfanga thero ya madhi pala haramancha vundu la Limpopo. Kodo huwa tanganedza kama mafhungo a Tshivenda fano kha SABC 2 arivele phanda. Minga mivundu kha masipala wa xitiriki tsha Vhembe vundu la Limpopo ikhadi vana thailelo ya madhi na hono shumisa masheleni aranda dza dzimilioni a ubora madhi. Vadzulapo va haramancha na xivilidudu fasi ya masipala wa xitiriki tsha Vhembe vari va masipala va bora madhi nga ṅwaha wa gidi futahemalo na ṅwaha wa gidi mbili fumisumbe gwejo idzona na musi adzathu rotha shotha na lithihi. Vadzulapo va haramancha ndanyana ha Lois Richard va khou livhana na khaedu khulwane vhukuma ya maḓi. Afha dzharaṱani iyi ndi haya ho khudaho vhana vhanzhi fhedzi gwejo ḽi re afho ḽo no fhedzaho miṅwaha i paḓaho 23 ḽa muvhuso a ḽi bvi maḓi. Kale ḽo gwiwa I think long before 2000. Zwino ho vha i mafhungo a u tshinga u nga ri muvhuso u khou dzhena khaḽo ḽo uri gomelelo kha malugana na maḓi afha shangoni zwinge zwi a khwinisea nyana. Naho swika he mafhedziseloni ha wanala u tshinga u nga ri a zwi tshena muone zwiḽa zwithu ngauri kheyo yo valiwa. Vhuponi uhu huna magwejo a tshivhalo ane naone ha bvi maḓi. U ya nga vhadzulapo vha ri thandela ya maḓi yo ḓuraho masheleni a sina vhukono a dzimilioni dza dziranda yo siwa igake. If national can intervene on this matter of water, issues of water, I think it will be the best. Because the people that they are in position now, they don't think about people. They think about themselves. They think about enriching themselves. Kaba nchiwe chiduloni. Upangiwe vhathu vhane vha capable. Zwembo burangaphanḓa vhone vha hone they are not capable. The only thing is never humbula zwone ndi to humbula uri vhone vha swike vha dzule ofisini vha attendedza dzi council meeting a vha ḓivha thuni. Muṅwe wa vhadzulapo vha Tshivhilidudu Vho Ngaledzani Mugali vhane vha vha na miṅwaha ya 40 vha tshi khou dzula vhuponi uhu vha ri na ṋamusi vhone na vhaṅwe vhadzulapo vha kha ḓivha vho lindela muloro wa uri vha wane maḓi u tshi wedza. Masipala wo ḓa wa gwa boholu dzi no swika 4 hedzo boholu na nasi a dzi khou shuma ho ḓi itwa na miḓagasi zwoṱhe mara hangeini ya masipala vha ḓivha zwi tshi khou shuma. Nthihi boholu yo itwa hapfi khou bva maḓi i re tsini na Mavhiḓani hapfi i ḓo ḓa ya lugisiwa mara vha tshi testa ho thoma bva maḓi zwa zwino a huna maḓi. Vhadzulapo vha vhupo uhu vha ri vha masipala wa tshiṱiriki tsha Vhembe a vha khou bva mulomo nga fhungo iḽi. Fhedzi vha masipala vha ri afho fhethu ho vhoriwaho maḓi a kha ḓi konḓa u swikelela u fusha ṱhoḓea vhadzulapo. Hu ḓivha na magwejo mavhili ane a khou shuma. Ri tsha Tshivhilidudu hu na fhethu hune vha ri vha khou gogwa maḓi vha wana maḓi ni maṱuku ane vha funa u a shumisa kha vha to shumisa maḓi vha tshi khou wana kha muṅwe muvhundu. Zwi tshe zwo ralo vha masipala wa tshiṱiriki tsha Vhembe vha ri zwa zwino vha kati na thandela ya maḓi uri vha ḓise thandululo vhuponi uvhu. Naho zwo ralo a vha ngo bva mulomo uri thandela i ḓo fhela lini. Mufariwa wa shavha dzhele ane vha mutshipi na muvhulahi o wanalaho mulandu Vho Thabo Bester vha khou lila malugana na zwine vha ri a vha khou farwa zwavhuḓi dzhele ya Khoshi Mampuru he vha valelwa hone. Vho Bester vha ri vha fhedza awara dza 23 nga ḓuvha vho vhofhiwa zwanḓa ngomu seleni yavho. Ramilayo wavho Vho Kabela Matie vho vhudza khothe uri Vho Bester vho vha vho vhofhiwa zwanḓa musi vho dzula seleni khothe ya magistrata ya Bloemfontein musi vho lindela tsengo yavho izwi na matsheloni na musi. Tshivenda tsho ḓi amba uri vho vhuya vha vhonana vha ḓo dovha hafhu vha vhonana. Tshikhala tsha vhafunani tsha u sedzana maṱoni vha farana nga zwanḓa. Tshe vha guma u vhonana o farani havho ngei Tanzania nga ṅwedzi wa Lambamai. Vhuvhili havho muhumbulelo wa vhunna Vho Magudumana na muhumbulelo wa vhuṱanu Vho Bester vho isa mbilaelo khothe dza u sa farwa zwavhuḓi khothe.
Bomagudumana vari vone vo bogwa zwanḓa na milenzhe ngomu venini ya mapholisa musi vhe nḓilani ya u livha khothe. But what is disappointing is that the very same South African Police Services rubbished the reports of preferential treatment on behalf of Dr. Magudumana. But conversely, they come and now reacting to the very same baseless allegations by doing the direct opposite of what they were standing on. They said there's nothing untoward regarding her not being handcuffed. Muvhuso zwa zwino wono ṋetshedza vhahumbulelwa vhoṱhe vhane vha vha nnḓa nga beili mutevhe wa ṱhanzi dza muvhuso u itela uri vha si vhuye vha davhidzana na vhathu avho. Basically, it's going to jeopardize the case because the MPA is the ones that are on the side of the witnesses. So they have to inform, or they did inform the witnesses that you don't contact the same regulations that has happened to the state, to the defense, that they must not contact. They also must not contact that if they continuing contacting that, then they are jeopardizing their own case and they might be removed from the list of the witnesses. Moses Chozoralo, khotsi ya Katla Obereng, bari zito ba khagala bo besta, ba be ya phanda thundu ya bo ngalangalaho, u fira vhutshilo ha ṅwana wavho ho lozweaho. We want to know how did such a large lump sum of money got out of the country without declaration. Mind you, remember he didn't have an ID, he didn't have a South African passport. So how did he manage, to take the money out of this country? Mulandu uyu wa u sutuka khothoni wo fhiriswa phanḓa kha ḽa vhufuminthihi ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi u itela ṱhoḓisiso dza u fhedzisela. Vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe a vho ngo vhuya vha laṱa fulufhelo kha u lwa na mbofholowo u bva nga ḽa ṱahe ḽa ṅwaha wa gidi ṱahe fuṱhanurathi nga ṅwedzi wa Ṱhangule musi vhafumakadzi vha linganaho zwigidi zwa 2 vha tshi matsha vho livha Union Buildings na musi ri lavhelesa zwine Phalamennde ya nga kona u ita u shela mulenzhe kha uri milayo i shume. Mutangano vhukati ha vha muvhuso na vhoradzithekhisi wa vho bika u tandulula thaidzo ya mugwalabo we wa sia vhaṋameli vho hanganea u bva nga ḽavhuṋa ḽo fhelaho khathihi na u fhelisa zwithu zwa dzikhakhathi. I think in the main is for us to say what are the two legislations mean, that is the NLTA and the NRTA, and that is all. And we've tried to get the legal minds in that regard so that the issues can be resolved. Va dzangano ḽa vhoradzithekhisi Santako vho sasaladza vharangaphanḓa wa masipala wa City of Cape Town kha u kokodza milenzhe u nga vha tshipiḓa tsha nyambedzano. Zwo ralo vha masipala vho khwaṱhisedza uri vha ḓivha nga ḽiṅwalo ḽa khothe ḽi ṋetshedzwa nga masipala na vha khamphani ya Pfarelo kha zwifanyiso izwo zwa zwino ri vha kha milaedza ya vhaṱaleli ro sedza ḓuvha ḽa matshelo ḽa vhafumakadzi. Vhupfa vhu tevhelaho ndi ya vhaṱaleli a si ya SABC. Zwine zwa fanela u itwa uri rine vhafumakadzi ri pfe ri tshi nga ro vhofholowa kha u ṱutsheliwa haya maitele a uri musi ri tshi ṱoḓa mishumo ri vhudziwa nga mafhungo a lufuno wa hana a u nga u wana uyo mushumo ndi khori kha zwi fhelise none ra ḓo pfa uri ro vhofholowa ndo livhuwa mulalo wa Afrika Tshipembe nda ndi madekwana ndi khou dzhena hafha kha fhungo ndi zwone ndi vhona uri vhafumakadzi kha vha maanḓafhadziwe nga kha mishumo uri musi mufumakadzi a khou shuma u vhonala na mbonelo yavhuḓi nahone wa ṱhonifhea vhathu vha vhanna ra kona u vha dzhiela nṱha ngauri a sa khou shuma zwi vha zwi tshi vhavha ngauri u ṱungufadziwa tshifhinga tshoṱhe nda ya nduna. Nṋe ndi vhona zwiṅwe zwine zwa khou ṱahela kha vhafumakadzi u sa fhiwa zwikhala zwa maimo a nṱha kha mishumo ya muvhusoni na vhukandekanya lwa pfanelo dza vhafumakadzi ndi tshi khou sedza uri pfanelo dza vhafumakadzi a dzi khou dzhielwa nṱha. Ndi vho Mofe Mzelwana vha no dzula Maṱavhela vhafumakadzi vha funa a anḓadziwa vha shuma mishumo ya no shuma vhathu vha vhanna we Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi na maṅwe masheleni malwa na ḽifhasi. Dollar ndi 18.96, bond ndi 24.09, euro ndi 20.74, pula ndi 1.39. Mikofa la JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,929, platinum ndi 900, oil sonkunakiswaho ndi $85.64 nga faki.
ndi matekwana kari mbudira bresa nyimero ya mucho ya matekwana ana musi matekwana ano huko bonera rutsinga ro muroto ko rula ruchiko swenda masiyande itwa ndi busoto sikati hunanga kati pera tina hana mimuya iniya kubutsura nga buhari ndingazo matekwana ano riko batsibuza nga mucho wa magabero unyo kubikwa kari mbudili mona rero sizi temperature za matekwana ana musi rito tomanga fundo la shula ngeno Gauteng nero ko bikero hani mucho budibukuma ngeno drobonyo Johannesburg atina ferna khay matekwana ano ko rotora na pala Pretoria sambi na pala Carltonville Springs na Proconspriet na hone aiwa rukobona nyimero ya pepo kari mbudisa hayani rabe sevundo lasho la Limpopo ne rukobona hone pala droboni ya musina ni 21 thoyando atina hapulukwani mukupana sana pala bila ndi temperature zabu tibukuma atina rikotoba hapura bona temperature zabu tibukuma pala Giyani atina pala Pegasport musiri cha vundo na Mpumalanga luni na hone rukobona madeko na musi muchobo rio chikobiko pala Carolina atina pala Lydenburg mbombela hone aiwa tido gonya ti temperature zaswika pala ka 20 atina standard tina secunda emalahleni ha ngiphepho nyokubikwa madekwana namusi kari mudia phala vundla KwaZulu Natal nina hona rakobona mucho wa phepho chikubikwa phala Kokstad asina Lady Smith na phala Vryheid sifa sibuku mazi temperature na phala Droponia Ulundi Eastern Cape hone na hone nina rakobona mucho wa phepho kubikwa phala Craddock asina phala Malitswai Komani Mthatha na phala Conse na hone aiwar khadiba khanyi khalangwaha ya buriha ndi buriha phala vundi na Western Cape rorosa phala Droponia Lingsburg asina phala Odoston George hone na phala Muscle Base dokonya temperature taswika phala ka 19 oto angaredza kari mudia deura kaponi ra hona rakobona phala Droboni Uppington na phala Kuruman aiwa zi temperature tsikwini machiro lichi chapezi ha madeko na musi uko rotola phala Droboni Sutherland musiri cha Free State na hona rakobona nyimeri ya pepo ichikobikwa phala Sasolburg asena phala Frankfurt ndi Gumba uko rotola bukuma phala Droboni Fixburg na phala Droboni phala Bloemfontein risa hangu na phala Welkom honi pezi ha zi temperature tokonya taswika phala ka 24 kari na lore rebese phala vundi la Northwest ule na hona rakobikwa mucho wa pepo phala Potchefstroom na phala Klerksdorp huko rotola madeko na musi phala Droboni Bloemhof na phala Ottosdal pezi ha lichi chama chero phala Droboni Mahikeng zidokonya zi temperature taswika phala ka 23 musi chero sa phala Taung na hona rakobona mucho wa pepo chikobikwa madeko na ano na phala Vryburg Tosca hone aiwa machero lichi cha zi temperature zidokonya zaswika phala ka 27 helino ndi komba kabe madeko na buti